Kalanganin coach, kalanganin mel, kalanganin kauno, pues kisong Rusian makachin. Yan nakiteng kachil. Sabol me hinaukan, sabol me plan, lalapwachong kacha. Melel coach manage makchail wiya papa, coach man mamau, coach man Limpoak, coach man me kalangan ay sokoros, sabol me lalapwach, sabol me kalangan me muladak. Kalanganin coaches chuka kaweweta ikabelele me komu kachas chuka kaweweta tuan kalanganin coach wachuan achapan kawewe sa chapan char yata no changa kiyang ni kosoy tuan kalanganin coach melel kalanganin coach wachuan achay Mour puwega coach mena chinanan mau kacha puksaro ka saling chailer nam kan demote me coach mena uya coach men me ima sabaleman kilalapoch ima lalapoch Melel pak chochok chaila ramas chaiken salala pochala pak chocho puksaro ka saling chail me coach men et so chicken salala pochala I coach men me lala pocha in so karusien sabal me lala poch on komyong ran karusien kauno lala pochong cha rima ka reta pak chochok chaiken meta wame mak chaipan uyata me coach mau Akaun bang ko purperen ki chail. Amak chai pan yata no so chakapakat. Akaun no lingar pa chail. Chail and gakwe wakama coach manage mak chail wiya bapa. So chakalilang gachani acha wiya. A kai taken acha wiya me e pokpokakan gacha. Kai taken tama gacha kacheta o tama gacha e kakuyata me e pokpokakan gacha. A wiya coach man me nyan so mebil masen tiche. Masani gachayer. Kachawya yata no sabolimen coach yatan sarka sampal men yan so mepil masan niyan so makauna masani kachache karra malikiyar ayinanen karra maliki paraparenki niyan so mema masani kawongay makachapil wiya memeir puksaraw ka saling chailan an safanaya si Louis Sagsu me kauno coach miyayer koulin kawongay miyayer sapol me koul me petata miyak koulin ngay me miyayer koulin ngay kauno yata niyan so me kan mama send mama saniye ko koul kaya kan kliklang ye ta mama saniye ap kanu ya ko koul puksaraw ka saling chailer nan yata no savana ya si Louis Sagsu me coach me chi coach men me mau niyan so me emasen de masani gcha akanuye kokol perrenki sapol mekan pwe kita twe chompan klang twe chan so makaban neichik kono no man ko pa man ya so makaban klang to klang nom sari man ya so makap chenche nain kita sari kas chukil klang tiang nom sariyo ko enta lau sariyo lau masariyo uyata mawa ka pokpoke Ama me meir so chamego choya o kuma serio yata no maso chamego serio ya awo gagascho isana mau serio ban lau kapakap te ban lau wata ima ka ono ima yata no doje ima ka kaparenki so mentama yata no ka ono tuecha bla sama ta wala pa coach management chailu ya papa I coach man me Limpoak Limpoak la pasang acha Limpoak kisin we kisin tuan magchaese Achay Limpoak ka kairta ren kauno. Niya so magchaban Mour yang kauno pa coach ye email Limpoak. Kaidagan kauno an ka Limpoak ap. Coach ye email Limpoak. Limpoak ema coach. Coach manet sabol me Limpoak o kalangan ng kachail. Nanan lap melel. Ersong matawela siya nduwa na mo ya papa man no man. Niyan so magaklang tikog lang masan nung sari niyan so magapchen nain kita sari. An so magaklang masan sariyo. Kaso kan klang ko paraparenki ka paraparenki charche sariyo awya memeir ka klang ko paraparenki ka paraparenki pok kasambalki. Ituan coach. Apso matawala ka chayla ramas. Kauno coach. Kauno coach klang ka chanin tuwan akchawya ramas kasampal. May nanan pokay ang oga sambaliki. So che uya coach men me okay magchame me es chuban ko burperanki. Ama kicha kapaka okay kauno ko burperanki kicha.
So coach man cha uya coach man me so lipil. Tama ka cha uya. Kauno coach ko burbaran kin ka. Kauno coach ka sambal kin ka. Escho Limpoak escho base pona cha uya mau. Limpokan coach soche person pona uya mau yan so me bakpaki ka cha ko burbaran. Anso ka Rusian met kauno masani gichache uya kauna men me perenki tuwe cheche kawa no men o kawa papa men ni anso magakalang nom sarimen ni anso sarimen ni anso me iputi taga kairta ko kilang nom sario ni anso me peluya me mer tawya katang sali taga kilang tiang nom sario kaschu kilang to konta utan saria kalkal ngariye kamenen sarion uya mawa kan bam parenta so Minta chama sario memer, minta chama saglan sario bil skulin logaya tapil ka kawai uya me so chapa keu ampa kong sariot pace ponan sario uya ma sario yata me coach me sapung kawela me coach wa kakailong gila sario so kalingar pan sario so chilip pilipil tama sario uya sarimen magagasambaliki aso matawala coach Coach man coach man mainan Mour Limpoak ang so Rusian. Imekin kilan ni tuan buksaraw ya salayang chailer. Esain salamau. Makauno coach kin gachin. Kar yata no kin kuya ko coal. Nalo kayang way ivan wata kayang chay nan savana ya silu. Savana ya silu ay sagasu. And The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Kasalayang chailan tame, kauno ka chin kupur peren at delight in us. Okay, ainanan kupur peren kin kachail, ainanan kin peren kin kachail. Sapwal me Limpoak, masani me sapwal me Limpoak. So chapan soing gachawite kasay gachala te likit maliye gachala ekin rejoice weweki perren niapil mama sani gachache perren ki tuwa cham kin gilgilang nom sarimen niya uya kakirta so chilibilbil ta me uya kakilango kum perren ki makit kan song kan erya sani menta ekin kupur perren ki with singing meweweki ekin uya Kolt kilang langom nom sariman yan so makono noman tababaman an so magagologol sariman takan kamair kakilang tiang glan saryo kan uya mair ako kan chichik sarmanach ko kan kokole ang kisiningin kole ingin kol uya kamakamait saryo uya kamakamait Puksaro sa lang child one coach aga sambal kan child uya coach man papa man mamaw sa bole Limpoak kong child ramas Pwede chawya sarian coach. And so my coach kasaka sampal kasawal mekan. Ekin kilang cha miyayar kolin kowe ongay. Miyayar kolin atachaka. Kauno coach kilang kauno coach ekin kilang cha entame ekin perrenki rejoice. Ekin rejoice and singing over us. Mawawaki ekin perren. O ikin kokol kin kacha. Mawawag niya sa makokol kang kitsa, kokol niya sa makikilang monaru, ya kokol kiyatan, chaikin ko sa yan, naisin sari, chaikin dinta, akauno ko chagan anta, naisar kasampal, miyayar, anamana kol nete, etaman kauno coach kin kilikilang uki kin kamakamay chuk, paraparanki ya Mour, akin paraparankin kitsa. Pak chocho chay kan kilang kauno masan to kilang kachak iwi awiya ko siya man lingar kan kachatar po kacha sapikta kachay luyata me ko siya sapung mama na chay lesa kauno me kachay sowar kachay metipan kachay showareng kachay so chakapil chay Tiran yang menibang kaweweta makchapan wewe kemasanin coach tame masanin coach masani yung kachame pitata kauno on kachay apan kiyang kacha courage te aman chan yata no
مكتبان سوچن ككانن سواتك الصور Chashbanga kani sowar puksaro ka saling chainan ipropayo nan ipropayo isak ipamata kang chaile ipro ipamata kang chail buen kak sain salama bueki imenwata kang chail koros po chailan ka kuya weki ipropayo isak wano emasani Imen ikos kusuyagi wat kilo kaya why main ko iban watak why ya iban kana kiskawe lo kaya pumpeyo pues why lo kaya why ye akan piset chiksang ni chai lo kaya pumpeyo pues ka translation ko sang me why ko to pumpeyo ri akan kawe kana kis luwa chala es chukun nok tan pakita mo tan pasanin tame apang kusuya kasaling chailenta let us approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Masani enta chailen koto approach chailen koto mon yata no throne of God wawaki molen chailen koto mon molen kauno chailen koto molen kauno nan kalangan Chaile sama sang kalangan en coach makcha ema kiyoka koto with confidence wawagchan ema te koto ni kaganin sowar songan ngai litu sowar to fan manage songan ngai machikichiku watch so kchan koto mon kauno nintuwana chawya saryan nan chen pas para mas mesocho ya sabolimen kauno imak chabang kakanin sowar Maka wiya sabolimen kauno sari niyan so maka maiteng rai sa Mour chasolana na kakani sawar so chili bilbil wasa makchamimiye kchan kotomon kauno esema ka wiya sapolimmen esema so chili bilbil menya momot so palika kosang ye apa chail papa chairman ye kauno goch Ap yaw mo na chay pang wareng chailen ka koto ni ema ye cha moiteng rai sapolmen cochieroso ye cha moiteng sapolmen cochieroso na Mour rian somak cha kasamok rais na Mour ipsapal mieyer kcha iputi sapaler nan weyo rian mo na chapan kotong mon kauno ni chapan koton kapakap chapan koton ale sawas rangren kauno kotong sapolmen kauno so chebil wasa chamimie Kauno kachwasakaros. Abiyach tama buksaraw masani. And let us approach God's throne. And kachayil koton molen kauno. Kachayil koton molen kauno with grace and confidence. Kitnimong yung chayla sa magchak koto. Sang kaita kan pena chak eima o penkel. Aba sang nikelen kauno. And by grace. Sang nikalangan coach. Kalanganen coach magchild ko kito. Kalanganen coach magchak Mour kila. Kalanganen coach magchak wareng kisariya sariyan coach. Pagchayla ramas lakitak lakay. Asang ni sabole magkalangan mayroong kila sabole may upagta pagkowa o ngay. En kak mayroong kila may chemeno puen kak kain Mour. En kak mayroong kila emen pagta emeno pan seritu pola. Yasata pues sang tatokan sa polimen mechemen no apan wato me chocho sa polimen gotsari. Ime buksaraw masaniki. Mesito waran chukeu pananane puputisang nin lobo wabam anane sariti. Pagkita mela sariti. Pagkita puen kak wa chocho. Sa polimen gochiero so ikarapen epoke nga po ikarapen e maitala. Pueke kachailen kak wareng me chochoan kak kotong nan wain coach me chochoan wiyala sapolime po sapolimen coach ya rosa menche apueke tatokan mayroong niyan so me kachkila kachkiyong enda emasani me sa yestuan sapolimen coach Limpoak kachkito sapolime ya rosa ni samba puen pola serti pues sang tatokan sapolime ya rosa pola serti Yay karape watch emasani karasaki yang waran chuke. And sitio pananane mela puputi serti puen kak kapareta chuke wan kak os kapareta puen kak wachocho. Eri kalangan mo. Kalangan me kasale yung check kauno kasabole men coach kalangan me
Yarosan gocho sarki te pola sarti yasata pagta en ka kain Mour en ka corretto me chocho ye sabolemen gochi sari ari I kalangan watch makachayang mi milole ma soch kalangan en coach watch akachapan so war a rain kachapan we are mastapan kachapan so chabil wareng kay tong niyata no molen coach kachapan wareng throne of Koht buksaro sa linchen ang katete mereng Iray lang katete mereng Iray chamen yata no suskan men Israel Kaleb Iray chamen na yata no sabolemen coach ramasagan Kaleb ma wareng ran kolan kautak men liki rasho wareng wala rasho wareng piray men liki kay pilmiya pina ray coach asang ni kalangan en kauno Kabunga coach pag child miminan kalangan ka child yang konoti na naisun kapay child yang konoti me wasa ka Rusian kauno solar mimichan an chen pasarawyo nan Jerusalem solar mimi wasa an so na no Old Testament na katete marin ime katongo mieki puwag bilibilta samuro lapalap kalep me wareng wamen me irango kolong alanan mol sarawiye wasame katango palonga sang katango po iwasaw mayate no kauno coach kin gachin moleti peon yate no yaten songo ni lokayam peon peyo la kopani no ne kopani no and the Ark of Covenant woki kopani no marapangang kolang mauna raken wa Pwa makopani no wapan yang rail arakan kananan mauno. Makopani no sochapan yang rail ay raikan loose rakan perti. Kopani no wakan mimenan mol sarawi yew nan Old Testament ng kateta kap o kateta mereng. Eri kwasama kopani no wamimi yew iwasama kauno kochkan moleti. Iwasama kauno kochkan kachtiye. O iwasama manganen kochkan tatok o Samoro la balapok kalep me wareng en gentulong alawasaw. Palong asangkatango. Erima sochima bilkak yang pitalong wasaw likin samoro. Erapang preyang sal ne puen uyito likya pel pan sagasak ponian sumaraban rong pelo sagasak nen samoro reseme samoro me Mour. Aprian sumaraban sola rong atang len pelo. Ay sansal me samoro melar lole warabang kanana charagancha waik salo waik ito samoro pa samoro melar kasalaben me samoro melar kasaleta me samoro soche po mia liko in samoro lapalap mia kapache kay mapanana kapachkita mama na ray liko songkan poran wareng ren kak pitalongalanan mol sarawyo erma samoro lapalap kasabungela me kochiu Soche paki aray ko sonnet auta na pan mela lo leo. Paniya sa meban tulong la wasama kopani na wamiyew apan mela. Iba katong o kanperek katong o musul. Trere sang bawalel pa. Pagkata katong o yirapesang kauno. O iray kan memri ko pos chuma wareng yang gelang kauno. Samoro labalap ko chuma wareng pitolong. Ab marapil pa ang yata sapong yu kawela ko sonnet yu. Arapan tamela wasawarakan tacho waik salo waik ito samaro. Eri tami men watong child ang so watch puwag muren Christ sang nakalanganan ko chagach kita sabal mayoroso. Pola puwag kowe ongay. Pola ang Christ san saleng child yan suma Christ kach pon lobo. Puksa Roma sani me rochetti kapang watak nampukan son kapang watak nampukan Matthew. Kasaleng child tuan Christ Jesus sakachin bola sarti. Saleng child nampukan katete yata no rongamau tayo. Magaban watak iyor la picha po child ang kachap time. Anso may rail kun miminan laleo. Anso maraban kasabungela raban kun wiki ito ama pelo sa karamas kol kuyo bana sayer samo eseche me samoro yata toko Mourche. Ernian so me arabang kasabungala me ko charakan mela bubuti mela. Eri tame sainsal katango makinuya irepe. Anso me grais kachto pola sariti. Anso me grais kachin pola emimi chepon lobo buksaroma sani me rarrain sap choliti rochetti
Ninsowas, murinsowas apo rochetti. Puksaramasa ni me rochetti yan sa Christ lang bon lobo. Rochetti rararinsap. Puksaramasa ni me songay mawiyawi. Rochetti raratasap. Puksaramasa ni me katang o chay sanga chanan palangayo ko tilelpa. Chay pasangan katang o. Chay pasangar nan. Anso ma Christ lang atambong lobo. Chay pasangir me eleyang child me karayang child kasalayang child me solar wewe ke me samoro la pokolep kaklel nan mol sarawiyo. I carbon Christ e bola. Pokaite kin samoro la pokolep an lel nan mol sarawiyo. Akowe o ngay me we are royal priest. Ni asumak cha kasamo Christ na cha Mour. Cha maiteng Christ na cha Mour. Ak yalar aramas pilpil way pilpil. Mabuksaraw ka sa linggi chainan kayong beacher. Ema saniyang kcha makchail mawya royal priest. Kchail mawya samoro. Chail wya samoron kauno. Tuon samba. Eri esain salamaw ang kchail bakchail ang kakweweki. Kchail ang kakweweki makcha mawya samoron kauno. Sabit siya wiban kulangatay ran bu, okay? Ria kasampal melel pagchay karusian en kak weweki tuwen sabol men coach kosan ti yolala pachong kchail wiya aramas tipanakay apu yech kauno coach kachin kalangan nong kchail wiya la aramasakay makauno coach kachin kupupure kachin pakong ersang ni kalangan en coach makarayang kowongay acha wareng kchan wiya sabol men coach kayong bichariya ulmao Kayong bichariya ulmao, emasan yung child. Iwat-watak lo kayan, yate no? Why? Up, chablian sa wachabang watak kawewen lo kayan pombe. Lo kayan why may ikin mao ko yan bang kanut ka lang langong kawewen lo translation lo kayan pombe. And that you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Offering spiritual sacrifices and acceptable to God through Jesus Christ. Sang nitatogan sa balimen ko Chieros Jesus Christ, kachawiyalar priest, royal priest, child mawya tuwa child wiya sarian coach pilbil, child wiya sarian coach samoron kauno. Ernian sa magamay tayang Christ on Mour kawiyala samoron kauno. Kawyala samoron kauno. Solar wewe ke me samoro ko makaitin an Old Testament nang kadeda mereng irai kanche me likawi liko. Mian samoro liko nan Old Testament. Raban likawi ta liko kan. Pil miya moman spachin kay kin nan mesenat rai kau. Raban miya moman rai such liko ya sta amrausin liko maslole. Miya wan songan ko santi me karusian raban paki. Pamapan sapung raban mela loleo. Raban mela maslolen katango. Pues maraban paki kosonti. Apan pung utan raban make sure me repek yang kosonet koros. Pues mapan sabunga sang kosoneto asamoroban mela. Abang kinsan salpo samoroban mela loleo. Echo banken purieto. Erian so me solar mo sei solang len pelo solale sagasak reseyer me megot sabung ren samoro o samoro me megot choyata imakaratas cho purieto. Emela. Yeme ko sayanan kayong bichar limao, riyaw limao. And the may bachodon in tuwan chakay Mour kay, tuwan chakay Mour kay o kumail may tala, pen kumail puen yang wiya chen paseo, mangan saraw wiya kawata, wasama kumail pang wiya puin samoro eo makan bachotan, bachowan tang coach may rongkan mangan sarawi kachin, kongong kumail and wiyan maran Jesus Christ ma coach pangachin kupur paraniki. Okay, as an salamag child, and so magchamoy tang Christ sa Mour and that through Jesus Christ kachawiyala samoro. Sang nitotokan Christ megachin wiyatan in lopwo. Katong chayer sang pawalel pa mawawaki solar pilipilta samorokan. Mepan kolong alawasaw. Nan main Christ, munya suma Christ kachto pula sartia sata. E masan yang kachailer, mesang nitotok ma Christ kachinuyata. Kachail wiyala samoron kauno.
sang ni totok me Christ and that through Jesus Christ kachai we ala samoron coach meki bweweki kacha warenger kotamon silang coach at the throne of God and that kachai len kotoni ema pagita kacha ya royal priest we wag samoro royalty kachai seryanan champas kachai we seryanan champas pa chai papa me coach kan nan mark lapalap Ernan marki kan neirai serikan kenatan ki sabwelim. Kowa ongai maka maitang grai sa Mour. Kau yala serian coach mesansalan sone wi sakriyaw. Enta memen maposon la sabwelmen coach yaroso. Akau no coach maitang na Mour and akau no coach kiyong ipung and wiyala serian coach. Memen may sapal maitang chisa sa Mour. Warenger atan kier sabwelmen coach seri. Kachayla ramas koros kapikapikan coach. Ab makacha sochapan maiteng rice and counta chamur. Cha sochapan ipsapal na chamur. Kachaban socha tanki sabwelem. Kachaban uya kapikapikan kauno. Ab kacha sochapan atanki sabwelem. Essential mau kom gakatarobuay na son isa kriyaw. Iray kancha me poson la o may teng Christ na naray Mour. Iray chakalep me ataniki an kupungo manaman en wiyasaryen coach. Eritamo wasachu imen watong gchay pues en sain salamawang gchay so chicken ranwach. Gchay solar Awiyawi samoro labalap ko. Mepan wamen mayrongo ong rain menan katete mering. Ragan wato rain men mayrong. Pake unan parew iray men katete mering ko ragan sakar kitat paraikan. Ragan wato kiyang teparaikan ren samoro labalap yang aki aray man mayrong. Aray man rapan wato poren kin kiyan samoro labalap porapangkin kamela po yakin chow pangkareti. Puen chan mano en casaleta ray mayroong puen painta teparay ko. Mawewag rapan teparaykan pang kokopeno once in a year rapan ko to sa karkiyang samoro lapalapo. Samoro lapalapo ang panutala pagkatat panaramas ko o kolong ala palong ala sangkatango abut sa gareke kauno coach. Wamen mayroong puen kiyang kauno chombendibo. Mainko, puksaraw ka sa laying gchail, Christ kachin kachtor. Christ kachtor. Niyan so melang alang pon lopo, puksaraw masani makatong at chay isang atyanan katokeo, kotilel pa, meso chara mas kakcher katang watch wane musul o kailail. Apin kauno cher pesang katango, pagkita, emin ka sa laying gchail ramas, me nan main kalangan ang sa watch, kaitekin nan main yatano kusonnet. Rirail nan katete meringo rawo wait nan kusonnet. Kchail nan katete kap murin Christ kachin kachtor pain kauno kachin chair pasangar sa wala makatango meneleyang kowo ngay ta komo yung ngay chan weweki makacha warenger kchan wiyasaryan coach niya chamban may tank Christ Tatokan Polan in lopo niya chapan poson lao aleta akacha warenger chatan kier samoro ime apchawat watak nang kayong pichero kachatan ki samoro labalap kachatan ki samoron kauno sang ni tatok makrais kachin uyata pon lopo kacha warenger kola ni throne of God where work in the molen coach nan molen coach kacha wareng Kola ni molen coach pagkita kauno chair pesanger katango chair sang pewelel pa pagkita solar repe kauno coach solar kach lalew ang sa watch kauno coach kach wasakoros mesochi lebil wasak chamimiye wasamaka lukwar yang kauno that's the throne of God the molen coach kach wasakorus yang kauno kachie kachakak lukwar yang kauno wasakorus Kcha solara nane kiyang samoro tepachakan puen kolan pekmangkin kcha atan ke samoro
Niyan sama ka may tengray sa Mour ka tan klar samoro. Pen wata kwasa ka saling kichay. Makom soche kom pay kita may gusto ya kom kataropwe inan kayun pitcher yaw. Pira chiki limao buen sa alam ngaon komi. Kcha socha na kiyang amen tpachakan po lapo en pen kolam pak mangi. Kowe onge yan so watch. Nan katete marngo iraikin kiyang samoro anan katete kap murin kraisa kachin lang atabon lopo achei basangar katango mawawa ka ko ngai ta komunyo ngai mawia samoron kauno through Jesus Christ sang na tatok makrais kachin uyata imele yang komunyo ngai acha solara na yawi yo law achapan ko to rin samoro aya so magchabangi en samoro makchami menan seto akchamen lukwar yang kauno ay banaw yawi law ko to rin samoro yang bangi en samoro anut sakar kita ay sapungko ay atwa may ay last chance mim na seto ischuga ko so yang kauno Eka sambalong kichay ko rusin soch kan rangwach. Niya so magabamay tayong ray sa Mour. Lukayan Jesus na naman Mour. Kauya sa maromen. Kumuya sa maromen. Wasa makamukachikachi at bachpachoye. Kumpampin waya kata. Kumpampin waya katang kaung po isang lolom unsak. Pumakapan watong ye. Puyan ko lang sa karkita. Akapanin tata cheka yaksin me kanamanang kawo me rkapangkang tang yeki. Ama pain kawa sa karkitang kauno akapangkak melel weka ang kauno koros. Ama kapang watong amen puen ko lang sa karkiyang kauno akapan tata chisin me masamaw. May sin tepe me masamaw kawa me utan sakanakan ko ipanakilay kangen tapoy naman nangki. Amen. Ari imen watong kachay such kan ran watch mango nay puka inchingite nay tami bango so yan such kan ran watch yes maya wisa kayong Samuel mau ipro isa kriyaw kayo nan markisa tuwaw abuyo chibil ito bali isola ko so siya tami chinchingiyo ikos ko siya usang me ko chme so chip onapatan ko so yap ita chupa kita me flowing an achaylo pa na such kan ran watch kitong kachay Aris chua wakis mana na message watch kamele le bwek masanen ko watch kamele le me komu yo ngai kchana ne ama kchama rong message watch on kcha pukai tek nai ischka ona pata bwek kai tek nai masen mech kai tek nai ko sai mech sabulmen kauno masen tami watong kchai kitay men peki yang cho paki ya chatama nganen coachman kawit kchai si chua wakis ma kauno mama saniyang apsonga mi kamele le Magchay solar mi manan. Yata no. Katamatawa, makawaman mamatamawa makauno ang iyang pam. Kauno yung mamuel pam. Akchana ne, wakitala cha matamataw. Kachay esame, kauno coach kasambal gan kacha. Kauno coach ko porparan gan kacha. Limbakan coach sa base po na chawiwiya. Mendamak chawiwiya meme, kauno coach pa kayang kacha. Akchama-chaman. May student damage po ang uyata ni siya license ng uyata tipi uyat tipsel po yakit mga kauno luba ko yang yan. Tami ko siya uyapen kauno peluwag pasang. Melel makauno so chikil lang tahamak siya uyata ay utana pa ko yang katsa. At siya wiwya mabanlit katsa lang nan kapay takariya. Mela ta Mour. At siya wiwya kauno siya kakilitarre. Utan pa ko yang katsa ilaramas. Abwe so chapil kakilitarre ta siya pilipil. Iwan tungan kalangan ng coach mong siya ilaramas. So chile bilbil damak siya pilata, hinsan gawya, kauno sa shelter. Akin warni kitsa. Akin kiyang kitsa sa balmemasan. Akin kaunop kin kitsa may coach songgan. Akin masan ng kitsa. Kiyang kitsa penaw. Kiyang kitsa warning kan. Songgan po kita, so chuman kitsan loyang nan kabal. So chuman kitsan yata no lakitakla. So chuman kitsan leleng nan baiswat. Apoy kisang ni achakan ben plata. Achay pilipil. Makin glit kitsalang
na chaigan loyang nan gawal. Pokita sang na pena chapilipil. Aria ka sampwal. Pwede so chilibilbil dak chawya kauno watch pagang chail. Apchamachaman mes chicken litarada chay bilbil. Akan kiyang chay sabal memasan. Akan kaunop kin chay sabal memasan. Ang so koros. Masan and watch kin kotong kachayl and pilata ima buksaramasan nan tetrona misilisa gisak tuwaw. Masan yung kachayl. Ibang watak ibang ikos ko siya rampungay ibang watak ang kachayl po yung kaksaisal. Cheer. Tetrona misilisak. Deuteronomy. Deuteronomy silisa gaisak 12. Deuteronomy silisa gaisak 12 akasalayang child enta. Bangla na bukan rompe Deuteronomy. Isak 12 koti. Yachme masani. Ermet samba onan langan wiya ay son katete may kiyang kumailen plata nan pungan Mour o mela. Nan pungan sabolimen coach kupuramaw te sabolimen coach karya. Eri plata Mour. Lang kiyang chailel yer masano. Mour o mela miermon masacha. Kapay o karya pil miermon masacha. Kaban wadak nan bukan Deuteronomy isak 8, kaban wadak sang rachvichikayo koti, kasalayang child kirapesang wasaw. Ewo enta yechwan peak. Nan yata no wasar yawanta. Ewo kasalayang child may yechwan pengan. Yechwan karyak esa pengan. Eri esa insalamaw kauno coach masan na yang chayar tak chabanguya. Amiyan ang sabal memasan. Eri kchame pamblata. Ang so magchapang platak siya sa peik, akachama kan ben loyang nan kapal. Pan so magcha sa peik ta, iko siya rancho ya tuwe che, a chail mi panam periyo. Ang so mamiyam periyo, so machin ko mi panam periyo. Ang so makamay tang kraisam Mour, kapot lang panam periyo. Ang pero e peresang chay kachipin, e peresang chay kocho. Ang so chepak kayo kauno coach kinsikanyay. Harama sosang banam pero. Kcha makan plata. Kcha me pain pilipil magchaw yata. Kcha makan kakayla. Ang so magchagan kakay sang banam pero. Ako chow o kachpin ganlel kcha. Ang so magchapang prank kakolong panam pero. Akchapil miyar pan protection ang pero. Tuwa jaja Mour yang kauno. Niyan so magchamay tengray sa cha Mour. Niyan so machaba nan sailak watch kicham yan per ko yal ko ipanam per watch. An so magchabang uyata ka kayo me kakasang nan tuwan kakasang pan tama kauno watch ko purgachan uya. Kchabang gan step out. Autang chakan loyang nan songan. Riyan so magchabang gan kakala kchakan kenta lomuro. Mungkin kocho, tapi karakaro, mungkin kacipin, kailin karakaro. Erin yan so magchagan uya, chagan kala plame ko cinta. Kauno mungkin kalokay. Kauno mungkin skanye yesang. Ay nawan coach chukak sapung. Just chukak kasapung ngayla masanen coach. Just chukak Koht cha plame kauno uya me coach yume. Uwang sabol me masen. Sabol me masen gatete yung chayna mukani pro. Masan yung chayl me kauno sochakin gachin likit meliek chayla. Sochak gachin likit meliek chayla. Socha bilbang gachin gasay chayla. Pain sabol me masen in oktar. Mewewa ka kauno ka itagan kauno mes kanyay lang ramaso mas palasa likanambaro. Kachayl met plata step out kachayl loy. Imakar tak chaygan palilaw chaygan loy.
Asuma chaigan loy, chaigan chamantao koi, I off tracker. I miminaneu, I solar in line. I solar alialunana almeinen. Yanana prolong, yanana pleu check yeta. Pues kaunos chikak to kay lai perpereye sa lupang ngay me plata kagasang panambaran kabayan goch. Arian so may ban step out. A kaunos chikak uyame goch pues chikak litareye. Epan pakayang ye, kasambal kaniye. Apan kasalayang ye songkan iban rongrong sa wal memasan songkan warning bango ko yang ye akauno chukak lata cha api kcha pues so chukak litareta pilipil arian so magchakan step out off track akchakan loy ayan so magchakan bleu chamanta arpak so chai loy ko ya so chukak matawada oh tang kauno kalgalo ko ye kauno tang kalgalo ko ye ibak shanana chegata Rapa ke chegata mat alain ala tak chawi yaw pung taso. Bomoini off tracker moina lebne yo ka kailang masliki amoina lebne mi panambero. Kak. Te eu moin nei ka koros mier liki ikam mi panamberen kapayen go chapso. Pues nei ka koros mi liki. Ria kai bak chegana nane chegata wasaw ba kaung no gots chunga klitareta. Kauno coach can wound ki a child, Pilipil. Kauno coach can wound ki as chicken litere tamak chaiblata. A can my tang. A rimaga sambaliki. Masan and coach, a casaling chiler, masana, mier mocha, imabuksaro masanikinan, melkaka wisak to outkwal of Kulimau, a masani, sabulman coach masan, moya sarapan elielwa child. Ima we anda feet we are lamb to our feet. Me we are lamb. Pagkita eban masano na mi mocha pagchangka kan sarsara wasak chabana lulaye. Pama masanas chumi minana chamur tuwa cha yal ko nanga bukroch. Makas socho mon kamasan en coach na chamur makas socho yang mon kamasan en coach na no mour I socho mon kamasan en coach na mour. Ay at we cheche ngaya ramasamen mendama ilalakong. Minta may laloko ngay makayon main math, science, social study, song kan me pataten class kan ipapas ko to lole. Main ko, lalokong po ka pa sor. Masanen coach, may gusto ko siya. Masanen coach anana mi mocha. Masanen coach ananek chanana pokatamon kana chameur. Po masano socha mi mocha. Acha mour pan to a cha yal ko nangap kroch. Socha marine mo cha pan sesi cha kokolaya. Icha chapan flow with the flow. Ta chapan ta cha koko wasasiniyan o iperkchay layo kay chay bilyang chay iperklaye. Chapan rasen acha mour pan rasen che meng wasamasiniyan o iplaye. Ay wasama sinyang ipitoche watchen mai mangkanta chen chuka kan mai plamo ache ko plianga che ipipla kwasao chailana masanen coach and mi mocha popuksaro masani me ya teno masanen coach mo ya sarrapercha masanen coach mo ya sarrapen al wacha rigo sagosayente masanen coach watch so chile bil popot taramas magabil single tamagabil nono papa te serimen maka leme maka insana mau puede que school que tatok mieno moni miorom mieno moma pesongan imen kateten such kan ranwach ma soche lipil ma kopoya pota samaya ya wana fresh level maka chami milale ab ma masanen kauno sochoya soche kasambal na chamur cha soche mwauni ke kauno moni ke ina na chamur atwe cheche Achamor que chavanu ya ramasamenta penene yo to popotio me achamor koko we to chacha koko we nan rochoroch so che me ko chfami mocha cha alialu we nan kasakasar que cha kasakasar che koko we cha sesa cha bandeli ya wasa cha sesa cha koko laya ari einanen kasambal buksaro saleng chenan bukan kodial enan bukan proverbs leben batak endame Aramas mesocharai kairoir, aramas mesocharai fashion, and dame they run naked. Eu translation at eu kawawagosuya, and that they run wild. Meweki aramas mesocharai kairoir,
Ayamona pan mia chai kairo po kraisanane chapi. Kraisanane puksaromasani me ime chapi o ime kaim sakpe. Ime halfa, ime homeka. Kraisanane mi mocha. Makchanana kilang lang kairo ireng. Jesus mawia masano. Masanen kochi mawia Jesus. Kraisanane mi mocha. Pukchanga knan seilok en Mour changa kokowe mowe. En kak sersere alacha. Chane se cha kokolaya. Pues más socha kauno mocha. Ay pantuwe cheche metamo buksaro masana lembatak asalin gichail me masoche aramasamen mesocha kairo socha kamarain socha mego chekililang lang mowe ay pan we aramasamen that we aramasamen eulokayan wayonan YLT translation no ego soyan that aramas mesocha kairo socha mego chekililang lang mowe et we aramasamen me and they run naked we changa up socha liko and that they run wild. And that rachang mal silly. Nine say logan Mour watch. Okay, my okay, I will transfer. Paki said each yosa flow colaye. He says, Ilamela Macho, Berta, Ipaki said each flowing and tame will run. It's true where so chai cosondi, so chai cairo, so cha megoch can lam yatano moy. Pagkita chailan nane masanen kauno beban serik chanai silokan Mourwich I masanen kauno bebanga marani ngchatak chabawya nane weuran Arikalangan kiyang kauno sabal memasan ng chai such kan ranwich mele kauno kochi goshman mama Limpoak mele lepisel sanga tulul so chamegoch iran puku yo goso yan antame need na ut me kauno patami bang goso yap kalangan ng coach Ikamele menan tamak chay ko siyan switch kan ranwich kauna mamangi tamak cha aliale ki yorong masanen gochin switch kan ranwich kauna mamangi sabol me masanon ka chay Ikamele me komuyong ay chorosanana masanwich chay korosanana masanwich Kachailanana pul masanok chailanana kiyang kauno anu yacha kairir chanana kiyang kauno mi mocha ok chanana wewe kama kauno coach pakayang kachaw ya samoron kauno chay solar mi manan katete maring Christ polar sartiria sata chair pasangaya katango me solar cha solar anana kakatan king kacha sowar tepan chik manage Kasolara nana kotomon kauno konta, main coach ngay dito sowar tepan manage kom kachin kupure. Chana no yasang kapakapo. Makamay tenger kraisong Mour, aramas sowar, kapang yakapakapo pangas chupan sapang. Kauno masanik chang koto no poson boy, kisocha mekoch kakaparen coach masochoposon. Ipru isak kaya wano buksara masani, and da socha memen kakaparen da kauno ma socha koto no poson. Poson kalep makan kaparani coach. Riacha koto mon kauno, chante koto on kapakapin pe kasal tak chate koto approach kauno ni tronin coach, chate koto ni kakayanin so wart pan. Kachan koto mon kauno, kaite kan kapakapinak chiki yo mo ma riay kambakapai makomi yang tuwaya magnuya sawan kapakape maso imen kateten such kan ran which komu solara nana koto mon kauno niya sa magkapakapakanta o main coach kom kachin kupuro karonga mas ngay dito so wart pan manage imen kateten such kan ran which makaunos chicken karonga kapakapina ramas me so poson so chabang karonga ikichan ya chang koto ni pay kasal chabang karonga ikichamak chabang koto ni kapakapin so poson kapakapin so war Chana na wewak chamak cha miminan kalangan en coach. Kacha uya totok nan kalangan en coach. Ime masani kinani propayo isa kono. Enda ko may koto no molen kopungan coach. May koto no molen no mole ni Ema. Makom kakwata kataropay. Enda kacha uya samoro. Cha solara na kacha samoro. Ang sumak cha may tangray sa cha Mour. Kacha uya samoron kauno. Pimbuksaro masani me. Through Jesus Christ. Kacha uya la samoron coach. Ergchan koto ni trono ten molen kauno ni Ema. And then ni confident woke ka Ema gi iskowe me puksaraw masani iskowe. Ma puksaraw masani ma kowa serian coach kawya sapwel lemmen aka koto mon kauno kay tekan nikakan kasyungo tara na papakonta. Ipa menlaw ikakrachingata chay icebox ikak nempil menlaw karonga maalitu so wart pan manage. Ikamele makakotoran kauno tame enam papa wam. Tame kakotoran ang papa kaya samam kakoto ni Ema.
Ka socho ko to ko ya sang pagkaunon karong ayuk. Ka koto no poson. Ka koto ni ima. Ko claim tamaam. Ka esse tamaam ninduan amuya sapalimmen. Aria chailu ya sarien goch. Asoma ka iputisapal wewe ka ipsapal. Ta pornakan. Pornakan wewe ka kaitek por sa kinsarawi. Pornakan wewe kaitek ang wat likiran buk. Pornakan kaitek ang wewe ka mainayin ka buk saraw mesilu ape. Pornakan kaitek ang esyo wewe ka maiyang Bible school ape teso. Pornakan wewe ka iputi kap iputi. Palingani iputi sapal. Palingani iputi sapal sang niyan sumak siya may teng Jesus sa siya Mour. Ang sumak siya kapakap na leta Christ, kaya iputier na palingan. Kaya kapakap na poson, kasamo Christ na siya Mour, kaya iputier na ne way. Sambak siya imimin ang way riyaw, yay way rochoroch, way marain. Kingdom of darkness, kingdom of light. Kingdom of Satan, kingdom of God. Eri, niyan sumak siya so siya iputiyang nan Wayne Koht, ak siya mimipan manamanen darkness. Kaya mimi sampa mimipan manamanen mo inchichio, makakaon kaya. Lilit kaya, wiyapen mo inchichio kan songkan memen wiyana na siya Mour. Ang sumak siya men pitolong nan Wayne Koht, kaya kak Mour na neo Mour choror, imen getimus, white oren sises, ipeta kan sises so, nan son silu. Enda, buksaro masani me waito. Pota me waikito. Mo ina waito po mo inyang kote. Kilangata me waito rabanta. Ta ko chol menen kanyang patapata kaya sa buksaraw ya ta me waikila ren sises. Pagkata nagatimo so yang kau kanu yuwang sises. Rawu yuwang sises. Ramen chenong ka mamala. Okay? Pagkata raw ya ramasa kay mamayang masanen ko shragin son patak na sinako kaya kan. Esse kosonneto. Apra wo wait ke kosonnet. Atame buksaro masani nekatimos waito. E waito tame blu wai ke buksaro masani me waito na inson silu. E waito peitak. Main kaun ya mo na ipayang patolong nan wayan. Asisis masani nekatimos intahok na melel. Memen me soche ipsapal, soche ipukapilong ang sarawi, e soche kak patolong nan wain coach. Es so chakak. Negatimos yamam mo eh. Lan chakak peitangki. Chakak uya negatimos ranech. Miyani siya buksarawi. Kaya son patang kamasanan coach. Kaya ese ko son natin kaunokan. Ap kaya tuwa siya negatimos maso siya yang busapal. Eson po sa masanan coach apo so siya yang yata no. Eso siya yang busapal. Ay me peitang renta yamam mo eh. Tam ya mo maniban ay lautera ya mo maniban sapal. At Jesus masani paluar kenupusang paluar. Enta war ko sang palutuk. Ayata no ngeno kenupusang ren ngeno ngan sarawi. Arya ka sampalong child so kan ran watch tama ka sampal pataki yang nagatimos. Uya panup sapal. If sabal kay ta kanyang alapelian lamalang. Apu sapal puya ketak child iputi cepan manamanentip kekejerta nan kingdom of darkness. An sumak chaka samolong Christ na cha Mour paling ngani cha uputi kecha automatically iputi yang nane way choror ye kingdom of light the Wayne Koht. Naneo Mour choror Moureo makcha iputi kap uya sarimen mabuksaro masani nang karyaon koranch limawi saksu. And then memene uyala sabol men Christ men maso momala mela me kap utwaliandi. Uya sarpalel men. Imen ta kanang kayong bichariyaw. Sarpalel men yan so may iputi. Mangan palingen yay plantiti. Sarimen mapalel iputi. So cha Mourun mas po men maso momala ay iputi kap. Pag child puti sang nanew, child puti, child porn na ken, iputi kap, o waki isolar nanew, way, may iputi yang kairtalole. Iputi yang nanew kap, way kap, yay kingdom of light. Wayne Koht. Ari ay Mouren kasaleta, kupuren kauno na ay Mour. Ari iputi yang nan wayo. May Mour na nakas kasaleta, kupuren is makakaun wayo. Yay Jesus mawya, King of Kings, and the Lord of Lords. Riya sabol memasanen, yay puksarawi.
I puksaraw mo ya masanen coach. I masanen coach mo ya Jesus Christ. I Jesus Christ mo ya sabol mo. Yerosen coach. Ari, ang sumagchaban, may teng haleta kasamo Christ na chamor. Kachay puti yang na wake up. Na way may wen coach. Kachay so kakatan ki citizens of the kingdom of God. Makachaw so ya sariman may puti yang nan wayo. Imakchana ne ki ipsapal. Ong raikan mem nan way na Amerika. Maka socha iputinan US, ka socha akakatan ka US citizen. Maka socha iputinan US, polin US, ka socha kakatan ka US citizen. Kapan lau iputinan US, kambanatan ka US citizen. Ka socha kakatan ka citizen na evasam, maka socha iputiyang polin evasam. Tuwachanan wain coach, same. Ka soch ka kakatan ki Syrian coach, maka soch iputiyang nan wain coach. Erapgan ka kuya citizens of the kingdom of God, kanana born again into the kingdom of God. Kanana ipsapalong nan wayo. Kaunan wayo anana iputilolong pakan ka kuya sariman mapche iputuwasao. Imakshana na iputi nan wain coach. Imakshana na ipsapal. Tuweche kapang weweki. Maka soche uya kaschu yara masaman me iputi nan wain kaschu yara masaman me iputi US kay dagan gowa sa rin US. Kas soche uya citizen in wasao. Soche iputi yang nan kaspan yang ala benefit kan me ong sa rin US. Sainsan? Maka soche iputi yang pompoli na vesam kas soche kakatan ki vesam citizen. Me weweki benefit kan me ong me na vesam kas soche qualify na vesam kas chuka qualify nale. Same tuweche. Sarin US may buti US, matan ki US citizen, iray kalep me qualifying ale kapay kante, benefit kan me kokotangong US citizen. Ipanlaw, iputi yang US, yang banatan ki US citizen, ayan pang kak yang ale songgan. Same, nan-wain coach, may sochapan iputi yang nan-wain coach strip sapal. Ay sochapan kak yang perform songgan me Jesus inugita nan sa balmaset. Armayatan kisha so lang tuwa siya negatimos. May yasa buksaraw, tirinay buksaraw, ikin gola sarawri, ikin san saraw, ikin yang kakaon yata na mo istinako kaya kan songan negatimos. Apos trip sapal. Purpuryang mo ikisonggan maraw yata. Metamatawa, ikamela, matamataw laut kime, wai kito rin sisis. Metamatawa, tama si negatimos wai kito. Mo inagan rongar, kosa yang ngaya ka na ray kung kosa siya sisis. Ay me wai kita bumunya nga ko taklang retenta kowen kapan solar yang patak kowen kapan solar yang uyame ponigdimo son patak men son kuskusuya son amen son patapatang kamasan ng kot na sinako kay apo wai to potame wai ki imis chue wai ki ikamelele me wai bumunya nga ko taklang munya nga ko tarong yo tama nagdimo spil ko lang uya ren sises ariya kasambalong kay such kan ranwach Ekasampalong chay such kan ranwach, ekasampalong chay. Ari, imen prancha kaprayang such kan ranwach, mauran negatimos. Mauran negatimos, ekasampalong chay koros. Pagkachata yang muya negatimos. Kachatan ka, miyani siya sarawi, kachatan ka son po sa masan, no? Chay sa masan ng coach. Chastro ipsapal, yay maitang Jesus kasamolong na chay Mour. Chata tuwa siya negatimos ma waito. Pwede kilikilang songkan ma Jesus uyata. Iray warakan Christ kan raw uyata me. Ang negatimos man yang uyata mga was chukak. Apu rawuwang Jesus. Misalicho kaya nga sa wawaito rin Jesus. May Jesus tiyan mo ni ba niyang uyame. Waito i peita rensises. Aria kay bak chay kasambalong chay chatayan tuwa chay Mour negatimos. Chaka huyuwang memme. Tatongkan me tatamasan en coach tatongkan masan en coach masani. Songkan uwang sabolimen coach kan. Iray babo sa masan en coach chilibilbilwasa. Putama kasambalo. Waito rensises. Peitak. Ischua wagata ko chupsapal. Yamamay ni bang uyamach. Jesus masaniyang. Apil beta kang boy. Nagdimos nda. Yang may laut laray bang prem talo ng kapitan ay nono wo yuktisang.
Jesus masani yang anda negativo sindangok na melel. Menta makabil uya pson pobosa mi menta mami no buksarawe menta makabil yata na uso na babalis na ko kaya kan ap makasoche ipsapal kasoche banga kayam tolo na wingoch. Eri riye kan bakapay kalangan ng kauno kisong koros magchaylo ko panen such kan ranwich. Kachachama-chaman magchaw yala sa riyan goch anso magchamay tang ray sa chanor. Chana na pornaken, chana na iputiyang nan weyo. May tang ray sa chamoran butilalacha. Pagkita, kachangka kiyang iputikap nan wain goch. So chilibilibil yata no menya palita yawasaga ko sangye apkan ipsapal. Ipsapal mawiyakian waktaklan Mour. Amen. Archamoy tang ray sa chamor, lukayan Jesus manach na chamor. Uya tatako siya uya sang niya siya ban tayban ko siya ni poson kamelele o may ten Jesus kasamo long niya siya bang kapakap lukayang Jesus sa chamor. Makomyang pachpacho wante mama sani life watch ako musay kiyang may ten ray sa mamor komyang sa wewe kitago chip sabal ay sapal yay lukayang rice na chamor. Ibang uya kapakapan ni sapal ikapakapwatch me ben ngay uya nan 2004 sana 2004 ko talil ramwatch ischo ko saya takatete ischo unsak laro saraw laro songkan i nan say lokan Mour watch loy ko to songkan loy ko to nan say lokan Mour watch ap kalanganin ko say pakew ikatete sana na waya may kalukila Mour watch kuya Mour kapayo. So chile bilibil tama ka kan loyang nan say lokan Mour watch kauno ko masani mas chuban likat meliye yukala es chubanga say kichala. Ari so chile bilibil nan so angoras makchaban loyang kauno coach pan sa wasikcha. Kauno coach pan kayang kichapa pol. Kauno coach pan sa wasikcha nan so angoras makchakin so bay. Ari menuyang chay kapakapwatch sansalan kayong so na utuaw. And then makchaban sakar kitang kauno cha sapungan lukayong rice na putina na chamor. Lukayong rice mana cha nuputirecha akchapan uyara masaman may putiyang nan wing goch. Chapan atanki born again Christian, born again kingdom citizen. Okay, chapan atankiyar kingdom citizen. Wag citizen in wing goch. Erchas chuman atanki cha Christian. Makchatan kiyang atacha Christian akchas choya kingdom citizen. Kachapo kingdom citizen iraikan ma born again matanki kingdom citizen. Kingdom of God, Wayne Coach, citizen in Wayne Coach. Is chuban wiyalag citizen in Wayne Coach ma is chuporn again. Is chip sapal. Ar is chumanatan ki nikitimo sa atan ki Christian. Abos chuporn again. Esa wewe. Ari en kchan bil tuweche. Chas chumanatan ki Christian che. May kiyang atay Christian ay abso chuporn again. Imanatan ki kingdom citizen. Iman wiyak citizen in Wayne Coach. Kahit tekan just a Christian. Name me akatan nekan yes ulang. Ischuman katan nekan yes a Christian. Iman katan nekan kingdom of God citizen of the kingdom of God. Kachan wiyak citizen ta chowa melelen weyo. Amen. Ibalit kachan ang kapakapwatch makasay kuyala kingdom citizen and Wayne Coach alasang kapakapwatch sang lalaman uyayang kauno coach lukayang Christ and putilalom pagchangkak chowela Wayne Coachan atan kila citizen in Wayne Coach. Amen. Chaylo ba na ng kapakapwatch? Dasamach ko tabalap namanaman maran kaun Jesus Christ ikapungayang komoran watch sabol mamumasen may ronger kom kachin mangi ay maurunsak isoche manatan kiche Christian pueki ay kamelele komi awi manatan ki citizen in Wayne Coach imen uyala chowa melelen weyo iweka yang komi mangayara mastibanamen ikasamoy komoran watch na Mour kaun Jesus kom gachinu putilalay kom kachlong na Mour uyala kaun o ay son ko Mour sang ranwach obilbango ko lache insanaykan salarpan kaunye aku prom kalep en poita na Mour sang match obilbango ko lache maren kaun Jesus Christ. Amen.